Kita nyampe guys. Dijemput pakai Alphard dulur, aduh. Alphard 1, mobil ini 1.当時はタヌキとかキツネみたいに、地面の上を歩き回っているような動物として保護されていることが多かったようなんですけれども、飼育していく中でよく高いところに登って樹上性の強い動物ではないかということで。Sekarang udah ada gitu lah bono aja. Bono aja. Nawon dia mah. Ayo mantap. Gimana harus pun? Yang mana itu Vietnam? Ayo kena batu dah, kena batu. Oh, betul betul. Cái gọi đã tới. À, hả? Rồi. Rồi đi ra đó hết. Barbecue. Sahur. Uloh. Gas bakar-bakar biar badan kita gemuk. Oke. Ayam. Jantung. Biar nggak iritasi. Mana? Di itu atuh. Aing teh sama nek bener. Jangan lupa subscribe, pencet lonceng. Yo, ayo, Pi. Warangan. Amit deh. Amit sampai tuh. Dia mau temu lawak. Mantap. Sehat selalu. Jangan lupa subscribe. Subrek. Bicara dong. Mana? Panas. Bakar-bakar sapi wagyu. Marjuk. Wahyu. Almarhum. Jangan lupa guys, subscribe. Anak-anak rantau, pejuang rupiah. Mantap. Bakar-bakar sama teman-teman merayakan kedatangan. Kumaha pulau ke sana deh. Bareng. Mantap. Nuna dituang nate daging wagyu mah. Raos. Nempel lemak nate kana lidah nate. Bahaya. Jeung awis lihat kan nate. Tapi jangan lupa subscribe, like, channel. Mantap.